कृषि विज्ञान केंद्र कोलासिब ICAR Agricultural Technology Application Research Institute ATARI Zone 7 Umiam Meghalaya te tangkop watsai mega workshop on natural farming to kolasib borsa pujon LT sa nga chuang khwalian in hong Warren Group YMA in Royal in Common Nay Central YMA le Mizoram ko chan shang thalai pol te chuan min kan ri ho do dan kong soi hawin an thu khom CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanalwat pui kani a chanchin thar kim changin ngai thla ang Lok Sabha in thlan pui nei tura in thlan namwa na mo om thei nan le borak thiang nim tak noya mi puiten voran thak thei nan Kolasib District Magistrate pujon LT sa nga chuan dan tlo chanin Kolasib District chunga silai eng chi po silai mu ba ka pok thei thil eng po in thlan result pwani thlengin tuma kenge mo paya man khapna chua thupe khian police armed force BRTF le CAPF te awam don lo ani Vila Ming Thangi Kumsom nga pani wife of Zothan Moya tuikwal South Aizol adora thattua pu Irene dalom zwari kumsom thum paliram thar not Aizol chu nimin ni somni paruk thathum sang ni somni pali khan Chief Judicial Magistrate CJM Court a chung thu ngai tuani a tuikwal South khotlang mi pui chu anveng nu thawang haunan le twal thattu chuan a phu tok shemna hunge se an du ti lantir nan an pungkhom he huna hian tuikwal South le veng mi pui thanem tak an pungkhoma Vila Ming Thangi anui thu le twal thattua pu Irene lom zwali chuan a phu tok shemna hunge se an du thu zia na an kenga boina chuak lavin an tin dar ani Irene lom zwali chung thu hi court hian alangai to chunzom zel dona tarlan to angin Vila Ming Thangi thi thu hi march ni som pasari chmadar som vela shiat ani a hemini ve kyan twal thattu ni nge ya shiat Irene lom zwali hi police in an man ngal ani Krishi Vigyan Kendra Kolasib ICAR Agricultural Technology Application Research Institute ATARI Zone 7 Umiam Meghalaya te tangkop watsai mega workshop on natural farming chu Kolasib borsa pujon LT sa nga chuan khwalian in a hong KVK Kolasib le SCAR Nwaya Atari ten lo nei tu te mason tura mega workshop on natural farming and watsai chu lomomati thua soya kun hathok to te chu eile bara ram in todel theina na in ngana poimo berta zinga mi anni awangin bole thai mun ti mason chu thil chul takani thu asoi India ram chuan China khumin khobela mishing tamber na ram ani to a mishing cheng za somsari chu agriculture farming kai noya eizung ani awangin a iral tu an tama eitur tho chwa konga farmer ten tan an lak angai ati Mizoram a po mishing cheng tamjok chu Agriculture in ngat anni a hewang hian lo nei le bule thlai thar chhuati pungturin lo nei tu te an poimo berati a chen na in thomhno le thil dang tam tak tel lovin mishing kandam theya mase cho tel lovin kandam theilo ti in kan eile in tam konga in to del turin agriculture ti mason chu thil chul takani thu a soibok DC chuan kan momo bule thlai le athar chwa konga natural farming chu Inti muzela poimo thu asoya borsap hian Kolasib District ti mason tur chuan farmer ten tan an lak angai hle ti a mishing pung chhozela eile in demand a san zela wangin athar chwa ti sanangai ti asoya thlai thar chwa ti pung turin Mizoramin ra tuya dong tha a tuiluang anei tha a leilung po thlai mil turin a tha ti soin mega workshop atel lo nei tu te chu bule thlai thar chwa pun theina konga until zir te hlok pui ngei tur abai sei thu a soibok mega workshop honna hun hi Dr. Michelle Silalom kimi senior scientist and head KVK Kolasib kai shwaina hian puzo hlun puya subject matter specialist agronomy KVK Kolasib chuan natural farming chungchanga soifia sarkar lai puirwa manangin natural farming chu India mar chak KVK 43 a kalpui turati ani meka chungzinga chuan KVK Kolasib po atel ti asoi hemi nu hian puzo hlun puya subject matter specialist agronomy KVK Kolasib kai shwain technical session manani a free animal and plant health clinic le financial literacy campaign nei ani ba ka farmer scientist interaction hun man ani bok Warren Group YMA in rural in common nei
Puareng Group YMA chuan min khan ro rel inkhom voi lina an neya an thupa sa zinga ser khan Chubaga Road kong siam that ani thuai theina sub headquarters in Mala ro se anti not chaltlang ro rel inkhoma hian sarkar khoi agenda pariat aluta hengte hi pasvek ni in ser khan Chubaga Road baka marlama tanga an group huam chunga electric power line thun lu ani theinan malak te Trazo ka Puareng Wildlife Sanctuary humhal ani thei nan malakte GIM Hnuaya roadside plantation and kola samfai ani in branch YMA tan in hlona siam saktura malakte buk puya 33 kV electric substation ani tur ani angtura function theinan malakte tuirial dunga dan lava thingzai tamlutuk are theinan malakte le buk pui PHC changtlung le zual theinan malakte an pass ani YMA khoi thil an rel zinga district hospital atanga rang chuak te bai pinan sub headquarters YMA in budget siam ro seti an pass bok Nizan Khan Vantlang in khom nei ni in central YMA general secretary Professor Malsom Lian chuan kumpuan thupui asoi ani Tunhnaya Kolasip district chunga lirthei hmanga damdoi semle zor phalna drugs license nei lawa damdoi zuar le semkwal thin ni in soya oma hemi chungchanga hian senior chief medical officer Dr. R. K. Dal thamana chuan phalna nei lawa hetiang ti ta chunga action lak ani don ti asoi tu chwa asiam danin lirthei hmanga damdoi sem emo zuar tu chuan Drugs and Cosmetics Act and Rules Hnuaya drugs license form 20 BB and form 21 BB and nei nge angai atia license nei lawa damdoi zor chu section 18B Drugs and Cosmetics Act 1940 dan bo chian ani in section 27B close to Drugs and Cosmetics Act 1940 dan hnuaya cheng noi khat ai tlem lo poisa choi dir le kumnga chung lung in tan tir thei ani ti asoi Senior CMO chuan lirthei damdoi zor phalna nei lo chuan ti tolo turin a hria tira damdoi zuar tu te po in lirthei ne na damdoi zuar mobile license nei lo hne na tanga damdoi lei lo turin a hria tir ngal bok ani The Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme sangni som pakhat mi paruk hne na hlan ani Serchip Legal Services Authority bultamin vo in ni somni pasari thathum sangni somni pan Li chonu dar khat khan Serchip district huam chunga poi khoina twar tu mi paruk hne na zang na domna Victims of Crime Compensation sem chua ani The Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme somni hnuaya chomdol na hlan na hi pizo sang zelitlaw Judicial Magistrate First Class Cum Secretary Serchip District Legal Services Authority na kai shuaya mi paruk hne na hian cheng noi som panga singhi sanga Pujoel Joseph Denga District and Session Judge Cum Chairman District Legal Services Authority Serchip District chuan asem chuak ani chomdol na hlan zinga hian mi pathum te chu nau pang kumtling lo an ni a The Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme sangni som pakhatin atumber chu mi tu po mi swal kuttor awanga ramtui leilawa anomin emo thina an to in an mani emo an chung de hne na chomdol na pek ani a herwa man na hian pong swal twar te po a huam ani Central YMA le Mizoram ko shan shang thalai pol de chuan min khan ri hlo do dan kong soi howin an thukhom thalai pol tin atangin member pani cheurat ni se anti baka coordination committee hian awareness prevention le harm reduction and strategical lam hoin mala se anti bok meeting hi Central YMA president pulal machwana chuan kai shwaya Central KGP Aizol Area TKP Coordination Committee PYD Mizoram Aizol Diocese Thalai-Pol LEKB KGP 7-day Adventist Thalai-Pol TSAY Aizol Mara KGP le EFCI Mizoram Regional KGP IO te antel ani khati zong ka chanchin thar kan ti chwa the ni a clear tu te mang tha vek ule